Iyi ni Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ubu ni umwanya makuru. Mushobora kudukurikirana kandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye: Facebook, Instagram, YouTube. Hose ni Minembwe TV. Ikaze n'amakuru agiye kwibanda ku byavugiye mu kiganiro M23 AFC yagiranye n'abanyamakuru. Ni ikiganiro cyacitabiriwe n'abanyamakuru magana. M23 ihamagaje abanyamakuru mu gihe itaramara iyinga ifashe mu mujyi wa Goma, ari nayo kapitali y'intara Kivu y'Amajyaruguru. Colonel Nanga abajwe impamvu begwe intwaro ngo bagwanye ubutegetsi bwa Kinshasa, yavuze ko bwatewe n'ubutegetsi bubi bwa Kirombo. Bamaje n'imbabazo Goma yavuze ko hari nk'abakongomani kandi bazogwana kugeza Kinshasa. Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa M23 na AFC abajwe icyo bagiye gukora ku bikorwa remezo bavuga ko byangijwe na leta, yavuze ko bashizeho equipe izabikemura mu masaha 48 ikibazo cy'umuriro n'amazi kizakemuka muri aba masaha. Yongeraho ati turasaba abantu bose babagumatarasi cyangwa se abaturage bagomba gutaha bakaja mu mirimo yabo isanzwe. Turabakongomani ntabwo turi icyo bavuga, tuzofungura n'amasomo vuba cyane. Yongeraho ati tuzokomeza urugamba rwo kubohora kugeza Kinshasa. Mu ijambo Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yaragejeje ku baturage kuri uyu wa gatatu, yavuze ko hafashwe ingamba zo kugira ngo birukane umwanzi ku butaka bwa Kongo aribo M23. Nanga yavuze ko vuba cyane ikintu cyihutirwa ari ugufungura amasomo. Ubutsa ko M23 atarwo bwa mbere ifashe umujyi wa Goma, kuko no muri 2012 yarawufashe ariko imaramwo iminsi 10 ivamo kubera igitutu cy'amahanga. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda no Afrika y'Epfo baraye bateranye amagambo akashye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku kibazo cy'intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagezeho aho abwira mugenzi we Cyril Ramaphosa ati nimba Afrika y'Epfo ihisemo guhangana n'u Rwanda ruzakemura ikibazo mu buryo ubwo aribwo bwose n'umunsi uwo ari wo wose. Intandaro y'aya magambo akarisha hagati y'abaperezida bombi bwaba ari ubutumwa Perezida wa Afrika y'Epfo bwavugaga ku mfu z'abasirikare 13 b'iki gihugu baguye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, Perezida Cyril Ramaphosa yagize ati mu migwano iherutse gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo yatakaje abasirikare 13 b'intwari bitangiye ubutumwa bwabo kandi bagaharanira amahoro. Uyu mukuru wa Afrika y'Epfo mu butumwa bwe ashinja umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse nabo yita umutwe witwaje intwaro igisirikare cy'u Rwanda RDF kugaba ibitero no kwica abasirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu muryango wa Afrika y'Epfo muri Congo DRC. Mu butumwa bwe uyu mukuru wa Afrika y'Epfo akomeza yihanganisha imiryango y'abasirikare 13 baguye mu ntambara muri Congo, avuga ko iyi miryango yabo iri kwitabwaho mu buryo bwose bushoboka ndetse n'abakomeretse bari kwitabwaho. Ku basirikare ba Afrika y'Epfo bari mu ntambara muri Congo, Perezida Ramaphosa abikeshe kuri page ya X yagize ati kuba abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu burasirazuba bwa Congo si gutangaza intambara ku gihugu cyangwa se leta iyo ari yo yose. Ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri Congo ziriyo mu rwego rw'umuhate wa SADC n'uwa Loni wo kugarura amahoro no kurengera ubuzima bw'abaturage ibihumbi bahora bugarijwe n'intambara ibera muri Congo. Umukuru wa Afrika y'Epfo kandi yashimye icyemezo giheruka gufatwa n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano gihamagarira guhagarika imigwano bwangu no kuva ku butaka M23 yafashe, kimwe no kuva ku butaka bw'ingabo z'amahanga ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'isibukurwa z'ibiganiro z'amahoro bya Nairobi. Ati ubusugire bw'igihugu cya Kongo bugomba kubahirizwa hagendewe ku masezerano ya Loni no kutavogerwa ku bwigenge mu bya politike bw'ibindi bihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame biboneka ko yarakajwe cyane n'ijambo mugenzi we yakoresheje milice, umutwe witwaje intwaro, avuga ku gisirikare cy'u Rwanda. Yasubizanyije uburakare bukeshe cyane umukuru w'igihugu, yashinje Perezida Ramaphosa n'abandi bategetsi ba Afrika y'Epfo kwibasira ibinyoma no kugoreka nkana izo abakuru b'ibihugu byombi baganiriye mu biganiro bibiri. Perezida Paul Kagame yemeza ko bagiranye ibiganiro bitandukanye. Perezida Paul Kagame yagize ati nimba amagambo ashobora guhinduka cyane bene aka kagene kuva mu kiganiro kugeza mu itangazo rigenewe rubanda, birasobanura byinshi ku buryo ibi bibazo by'ingutu birimo gukemurwa. Perezida Paul Kagame yasubije umukuru wa Afrika y'Epfo ko ingabo z'u Rwanda ari igisirikare atari umutwe witwaje intwaro. Umukuru w'u Rwanda kandi yavuze ko DRC atari ingabo ziharanira amahoro ndetse ko nta mwanya zifite muri iyi ntambara. Yavuze ko ubutumwa bwazo bwemejwe na SADC nk'ingabo zigomba kugira uruhare mu migwano zifasha leta ya Kongo kurwanya abaturage bayo ikorana n'imitwe yitwaje intwaro y'abajenosideri irimo wa FDLR, ari nako akangisha gutera u Rwanda ubwago. Yagize ati DRC yakuye ingabo za nyazo zo kubungabunga amahoro arizo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba kandi ibyo byagize uruhare mu kunaniza inzira z'imishyikirano. Perezida w'u Rwanda kandi yavuze ko mu miganiro z'ubugira kabiri bagiranye na Ramaphosa wa Afrika y'Epfo ndaho uyu mukuru wa Afrika y'Epfo yigeze amuburira nk'uko byakomeje gutangazwa n'abategetsi bo muri Afrika y'Epfo. Yagize ati ketse nimba ibyo yarabivuze mu rurimi gakondo ntabashaga kumva. Yongeraho ati niba kandi Afrika y'Epfo ihisemo amakimbirane n'u Rwanda ruzahangana n'icyo kibazo mu buryo ubwo aribwo bwose n'umunsi uwo ari wo wose. Iyi ni Minembwe TV, njyewe nitwa Nkunda. Duhure muri gahunda y'amakuru ataha.